Ligpunt gemeente, gemeenskap, dis wonderlik om julle te gaan groet vanoggend in die naam van Jesus Christus. En wanneer elkeen na hierdie deelname kyk, ons noem dit dan hoofstuk 1 van die lockdown vir Ligpunt gemeente. En die rede vir hierdie klip wat ons elke Vrydag gaan uitgee is om jou te bemoedig, en so het ons gemeente op hierdie manier ook kontak met mekaar om te sien wat doen die een, wat doen die ander een, en hoe kan ons dit geniet, en ons kry idees, maar ook familie en vriende wat ver in die land is, kan sien hoe dit met elkeen gaan, en ook met ons gemeente. Het is belangrik dat die gemeente gesond bly en dat julle aktief bly, vashou in die Here, en dan wil ons ook ander gemeentes bemoedig om dieselfde te doen. So kan ons lekker gesels met mekaar. Elke Vrydag sien ons uit daarna, families kom by mekaar en ons kyk na hierdie hoofstuk 1 en dan volgende Vrydag na hoofstuk 2 en so volg dit tot die lockdown dan verby is. Ons hou ons besig, maar dis lekker. So kan elkeen ook sien, dit gaan nie oor wat jy interessant dalk gedoen het, of wat jy meen goed is nie. Dit gaan nie daarom te sê, hallo, ek is ook nog hier. Hallo, ek dien nog die Here, en ek wil vir jou ook moed gee. So, dis maar al waaroor het gaan. Dankie vir elkeen wat deelneem, die boere wat stroop in hierdie tyd, die delwers wat goed aan die gang is, sake, klein sake begin so stadig oopmaak, en julle wat by die huise is, wat in die lockdown moet deelneem, soos wat die regering dit van ons verwag, sterkte, hou goeie moed in Jesus, en kom kyk 'n bietjie verder nou, wat doen die res van ons, dis tog lekker om die Here lief te hê, en dis lekker om betrokke te wees. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm afraid. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Ladies, draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm afraid. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Everyone, help me find a way. Bring
darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? What could stand against? What could stand against? Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter,
nearly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithful